Urithi wa ng'ombe cia iria nĩ bũtuĩkĩte kĩguni gĩkĩnene kĩrĩa arĩithi kaunti-inĩ Meru. Ũrĩmi bũbũ nĩ bũkĩrĩtie ntura na biashara nyingĩ kumana na wendia wa into bia ndithi. Arĩithi baba bakĩoneka gũkenera baita nene ĩrĩa yumanagia na ũrĩithi wa ng'ombe cia iria. Amwe na bũu bagũtarĩria mathĩna njĩra bagũkũrũkĩra magita kwa magita ũrĩmi-inĩ bwao Cherio huiche babia kura bia ndithi. Mwandĩki wetu Mũtugi Karen arũnganĩtie na bamwe ba arĩmi na biashara baba na gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa bithatũ kĩa rũgano rwa mwanya thahabu iriene. Kĩrĩ gĩcunjĩ kĩa mũthia thahabu iriene nĩ ndiongĩte obici-inĩ cia thirikari ya Meru rwanyine rwa ũrĩmi rũrĩa rũtongoretio nĩ Njanaro Katangugi na kinya nĩ twaranĩrĩtie na mũrũngamĩri wa kĩwanda kĩa Meru Dairy kenda tuona thĩna iria arĩmi ba ng'ombe bethirĩte bekũrũkĩra ntera ciao nĩ irĩkũ na kĩrĩma ntũjenge mĩrimũ. Katangugi nethirĩte agĩtarĩria thirikari ya Meru bagwatanĩrĩte na kiwanda kĩria kĩa Meru Dairy nĩ betĩte na mbere kĩrĩ gũchacha mang'ombe gũtigĩra nĩ bakũrigĩrĩria mĩrimũ mwanya. Ng'ombe ni kwenda kumuntwa shindano ya foot and mouth kana mulimo yoyo tawa gĩkũng'ũrũ. Ng'ombe ni kwenda kumuntwa shindano ya lumpy skin kana mulimo wa ngozi. Ng'ombe ni kwenda kumuntwa shindano ya anthrax kana thita na ni kwenda kumuntwa mulimo yoyo ngĩyo tawa black quarter. Na manto yo yakarikire tontu bona ndi mirimo yeu nĩ nyianyĩte. Kĩrĩma ntũjĩgie mbeũ cia ng'ombe Katangugi na CEO Ken nĩ baugĩte nĩũma nĩ benĩkĩte mogũrĩja mbeũ iu kenda bakethĩra bagĩteithia mũrĩmi kuongera rita cia iria bakiuga ndĩrĩra cirĩ ntũrene barenda ichua mũbandithia nabo bakethĩra bakĩbaretera mbeũ akwe. Kũrikana His Excellency Mutuma na ibuije bũu na reducire bei ya ng'ombe ya mbegu cia ng'ombe kuma kiri ngiri nyanya ira twendairwa na bange bakendagia ngiri mugwanja cieja 1400 nabo twarĩkania na kamiti kana tongeria na bacho mubandithia kenda twambĩria gũkinyĩria arĩmi mbegu ĩrĩa mũno ĩra tukweja na ya Seximen. Mantu nejegie ndagĩtarĩ ba ng'ombe ba thirikari na kinya bisa borimi. Katangugi naugĩte thirikari ya Meru nĩ bachokete mũbango jwa kwandĩka bisa borimi bakũthiũrũrũka matũra-inĩ bagĩteithĩrĩria mũrĩmi na kinya nĩ mũbango jutonyeri nĩ thirikari nene na ĩkĩandĩka ndagĩtarĩ ba ng'ombe bara bakethagĩrwo bakĩrwa kũria na ng'ombe iria thirĩte agĩtunga budget netu ni othai ngavana na kirite mbecha cia kuandika extension officers na veterinary officers. National government kinya yongwa ni kirite mbecha cia andu baba ba ndagitari ba ng'ombe health technicians ba ng'ombe ni kirite mbecha indi bautika bakandikwa permanent bagaitaga ngugi na commission o ng'ombe iro ka munta shindano ng'ombe iro wakundia ndawa ng'ombe iro ka bandithia ukariwa na commission. Mũthiene bũrĩ wĩrĩgĩrwo bwa arĩmi kũgũra mũtu jwa ng'ombe na mareja nthĩ kenda bakethĩra bakĩongera ũrĩmi na bethĩre bakĩona gĩntũ mũbuko jwao. Ambĩthĩre ngĩkũrikania Rais Ruto nethĩrĩte akĩgwata mbaru kiwanda kĩa iria Meru kĩrĩ gwaka kĩthia kũthiaga mĩtweje ntere cha mĩtungu. Na nimekuja hapa na shilingi milioni 100 ya kusaidia ujenzi wa dairy hii. Na nĩkĩ arĩmi baingĩ beterete kĩũjũra bethĩra bekabuka thĩna ije na nĩkĩo CEO Ken akwa wĩkinya mwaka twĩtĩte kiwanda kĩu ĩkethĩra kĩrĩ kũjũra na ĩkĩthiaga mũtu. Arĩmi bonthe ba Meru kĩthii gĩtĩte na mbere bwega by December January kĩthii gĩkethea gĩtayari kwoguo tuka emotional kana tugĩa manka uba muiba kũri kĩthii thangu haraka ere project no tumba gũkũrũkĩra twĩtĩte na mũtaratara na itũgwatanĩrĩte na leaders bonde na itũgĩkinya arĩmi no bageta kuona progress na twĩkinya December manto ya kĩthii ngwĩtiga tũtijaria kairi na tukethea tutagari. Kĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtugi Karen.